twinjirane mu ndege ya mbere nini kandi iteye ubwoba mu isi, ishobora no kwikorera izindi ndege ndetse ikaba inafite ubushobozi bwo kuba yafatira amavuta mu kirere bidasabye yuko yururuka. Intambara yose aho iva ikagera ikenerwamo byinshi bitandukanye birimo ibiribwa, ibitoro, ibifaru, amasasu n'ibindi byinshi bikenerwa ku mirongo y'urugamba, kandi bikaba bigomba kubonekera igihe kugira ngo abatumwe ku rugamba bataza kuhatsindirwa rugikubita. Waba utekereza se uburyo bigenda mu gihe kajugujugu, icyarimwe n'ibifaru, amasasu n'imbunda byose bikenererwa rimwe, maze bikaba bigomba kugezwa ku rugamba mu minota mike cyane? Icyo gihe hahita hakenerwa indege nini za rutura zitwa cargo planes, zikaba ari indege ahubwo zinikorera izindi ndege n'ibindi bintu byinshi icyarimwe bifite uburemere buhambaye. Ariko ibi bidege bya rutura biba bishobora kubyirukansa ku muvuduko munini cyane ndetse no mu ntera ndende, kandi bikabasha kuhagezwa mu buryo bworoshye cyane. Uyu munsi ikidege rutura cya mbere gihambaye mu isi muri uyu muryango wa za cargo planes gitunzwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba cyitwa C5 Galaxy, kikaba ari kabuhariwe mu zindi zose zikora aka kazi. C5 usibye kuba ari ikidege cya rutura kitabasha kuraswaho mu buryo bworoshye, ni indege ibasha kwikorera ibintu bigeza ku buremere bwa toni 130, hafi uburemere bwayo, kubera yuko iyi ndege ifite uburemere bwa toni 174. Ibaze ko iyi ndege ya C5 iba yikoreye ibi bintu byose, ubwo bigahita bimera nk'aho ari toni 300 zose ziri kureremba mu kirere. Gusa ku bufatanye na moteri za rutura z'iyi ndege zo mu bwoko bwa TF39 zikorerwa muri Brazil, zikaba zifite imbaraga zihambaye ziterura iyi ndege ikabasha no kuba yagenda ku muvuduko wa kilometero 932 mu isaha, ndetse no ku ntera ndende ishobora no kwambukiranya imigabane. Utitaye kuba iki kidege kiba kikoreye amagana y'amatoni, kigenda ku muvuduko ukubye 0.7 umuvuduko usanzwe w'ijwi, ku buryo kuva i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera Toronto muri Canada iki kidege bigisaba iminota 48 yonyine. Kugira ngo wumve imbaraga zihambaye za moteri zikorera iki kidege cya rutura, umuvuduko usanzwe w'indege zigendamo abagenzi nyamara zitanikorera amagana y'amatoni ni uwa kilometero 575 mu isaha. C5 Galaxy Takeoff, indege y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere, United States Air Force, ni indege yubakwa ku kiguzi cyarenga trillion y'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze ko indege yo mu bwoko bwa C5 ishobora gutwara amafaranga agera kuri 1/2 cyazifashishwa kugira ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera kizabe cyubatse cyuzuye. Trillion 2 z'amafaranga y'u Rwanda ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Iyi ndege niyo ndege ifatwa nk'igikoko mu zindi zose, gusa hakaba n'izindi bikora akazi kamwe kandi zihambaye nka Zian Y-20 y'igisirikare cy'Ubushinwa, ndetse na Antonov AN-225 y'igisirikare cya Ukraine, ndetse inakoreshwa n'abavandimwe babo b'Abarusiya bahanganye mu ntambara kugeza ku munsi wa none. Marvin ninjye, muri uyu mwanya tugiye gutemberana mu ndege ya rutura kabuhariwe mu bwikorezi ya C5 ifatiye runini igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere aricyo US Air Force, ndetse kuyitemberamo birarangira tuganira no ku nkomoko y'iyi ndege kuva mu mwaka w'1970 ubwo yari imaze gukorwa, maze igahita itangira kwifashishwa mu ntambara zihambaye nk'iyabereye muri Vietnam muri iyo myaka y'1970, ndetse na nyuma yaho ikaba yarakomeje kwifashishwa no mu ntambara yo muri Afghanistan mu mwaka w'2001. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Marvin Daily Official, turakwibutsa gukanda subscribe ndetse ukane no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza. Izi ndege rutura zizwi nka C5 zikorwa n'ikigo cya Lockheed Martin, ari nayo mpamvu zitwa Lockheed C5 Galaxy Takeoff, ndetse zimaze gukorwa zikaba zigera ku 131 zose. Gusa buriya nubwo izi ndege zitwa C5 nazo zigabanyijemo ibyiciro bitandukanye, harimo nka C5A, C5B, C5C ndetse na L500 ikaba ari indege y'ubu bwoko yagenewe abasivili. Uru ruganda rwakoze iyi ndege rukanakora igishushanyo mbonera cyayo ari rwo Lockheed Martin, rwanagize uruhare rukomeye mu ikorwa ry'indege karundura ya F-35 izwi nk'iri ku ruhembe rw'imbere mu ndege z'intambara zifashishwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abambari bayo. Ubu bwoko bw'izi ndege bwatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1970, bikaba ari ibidege birebire bya rutura byakoranwe uburebure bwa metero 75 kuva imbere ugana inyuma, ndetse na metero 80 kuva ku ibaba rimwe ugana ku rindi. Ubuhagarike bwayo bukaba bureshya na metero 20 kuva hasi ugana hejuru.
Iyi ndege ifite uburyo bwihariye ibijyanwamo byinjizwamo binyuze mu muryango ugaragara imbere ku izuru ryayo, ari naho hafunguka gate imera nk'inzu nini cyane, bukaba ububiko bwajyamo ibifaro bibiri ndetse n'akajugujugu 3 z'intambara. Buba ari ububiko bwa metero zirenga 40 zose z'uburebure. Iyi ndege ubunini bwayo ntibuyemera guparika mu bibuga by'indege za gisivile kubera yuko ntibyashoboka, bitewe n'uko aho iyi ndege igomba guparika haba agomba kuba hafite iriya mihanda minini indege zibanza kunyuramo mbere yo guparika, ariho hazwi nka runway. Nk'uko twabigarutseho, izi ndege zikoranywe moteri ihambaye ikorwa mu gihugu cya Brazil, zikaba ari moteri zigomba kuba zerekeranya ari enye kugira ngo zibashe gushitura iyi ndege ndetse ku muvuduko wawo undi twagarutseho wa kilometero 932 mu isaha. No mu migaragarire ni moteri zitoroshye, aho ziba zifite uburebure bwa metero enye na santimetero 70. Buri rugendo rero rugiye gukorwa na C5, izi moteri zayo ziba zigomba gukorerwa ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo harebwe niba nyine iyi ndege iragenda mu buryo butekanye. Usibye izi moteri, ibikoresho bindi bigizwe n'iyi ndege ya C5 ndetse n'ibyifashishwa mu kuyikanika, ibyinshi bigurwa mu gihugu cya Brazil. Mu bigaragarira imbere h'iyi ndege, uretse wa muryango munini cyane ufungurirwa mu izuru ryayo kugira ngo hanyuremo ibikoresho byiganjemo iby'intambara byinjira muri iyi ndege mu bubiko bwayo, hari ahandi hanini cyane haba hataragerwa kugira ngo byitwe yuko iyi ndege umuntu yamaze kuyigendamo yose. Birumvikana iyi ndege ubwayo ni nk'aho ari indege ebyiri, mu gihe igice cyayo cyo hasi kimeze nk'inzu kibikwamo ibikoresho bitandukanye bya rutura bipima amatoni n'amatoni. Hari n'ikindi gice cyo hejuru mu by'ukuri kiba gitandukanye n'icyo cyo hasi, ku buryo ubona ari nk'indege ebyiri zitandukanye zose zibereye muri iki kidege cya rutura. Ugeze mu gice cyo hejuru cy'iyi ndege harimo imyanya myiza y'abagenzi igizwe n'intebe nziza z'imifariso, zikaba ari intebe ziba zigera ku 120 zijyamo abantu bagera ku 120 bose bicaye neza kandi mu buryo bwisanzuye. Ubwo birumvikana mu gihe bya bikoresho rutura bitwawe, hari n'igihe ku ikubitiro hahita hifashishwa itsinda ry'abantu benshi bashobora gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo iyo myanya irenga 100 nikiba yarabereyeho. Si ibyo gusa kandi, kuko nk'izindi ndege zigendamo abagenzi, iyi ndege iba inafite imyanya myiza yicarwamo na ba pilote baba bagera kuri 2 n'umwunganizi wabo wa 3. Abangaba iyo batwaye iyi ndege, imbere habo haba hagaragara neza cyane ndetse abatwaye bareba mu kibuga neza kandi hagaragara, nyamara uwabaga ari inyuma y'indege yabonaga bari hejuru cyane. Ariko si uko biba bimeze, kubera yuko ba pilote iyo batwaye iyi ndege ntago bagorwa na gato no kuyiparika ngo nuko aba ari nini. Izi ndege rutura za C5 nubwo zakozwe mu myaka ya kera ndetse zigaba zifite imyaka igera kuri 50, ubu ku munsi wa none ni indege ikoranabuhanga ryazo rigenda rivugururwa umunsi ku munsi kugira ngo iyi ndege igiho rivuguriye ku ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Ubwo abayitwaye ntibagorwa nayo cyane cyane ku ikoranabuhanga, kubera yuko ikoranabuhanga rya stealth rigezweho ndetse na systeme zizwi nka autopilot zituma umuntu ashobora kwerekeza indege aho ashaka ikaba yakwitwara, kabone n'ubwo abayitwara baba bafite ibindi bawugiyemo bo bakaza kurwana no kuyiparika gusa. Ibyo byose bisangwa mu ikoranabuhanga rikora mu izi ndege. Hari byinshi bikorerwa izi ndege kugira ngo bibe byizewe yuko zigomba kugerayo amahoro, bitewe n'uko iyi ndege iba yikoreye ibiremereye cyane. Hari amahirwe menshi yuko iba ishobora gushiramo amavuta kiri no mu kirere. Ni muri ubwo buryo rero hari indege ziba zaragenewe gushyiramo amavuta muri iyi ndege akaba yashyirwamo ikiri mu kirere bidasabye yuko yururuka. Mu kururuka kwayo rero, bitewe n'uburemere buhambaye bw'iyi ndege ya C5 Galaxy, abayikoze barayitondeye cyane kugira ngo ibitakururuka ngo biteze ibibazo byiganjemo iby'impanuka. Niyo mpamvu rero iyi ndege ikoranye amapine agera kuri 28 yose ayifasha guhagarara hamwe yemye nkaho nta cyabaye. Wari uzi ko se iki kidege mu guparika kwacyo kiba gishobora no gusubira inyuma bitewe n'uko runway kiri kugendamo zishobora kuba zabaye ntoya? Kugira ngo byumve neza, iyi ndege mu gihe iri guparika ibishobora kuba yayoba, maze mu rwego rwo kugira ngo uyitwaye yisubize mu murongo akaba yayisubiza inyuma ho gato maze akongera akayigarura. Ibyo ngibyo ibi bikora neza nk'uko imodoka zibikora, bitandukanye n'izindi ndege. Ese izi ndege rutura zifite imbaraga zihambaye mu buryo bungana gutya, igitekerezo cyo kuzikora cyaje gute? Mbere yuko dukomeza, ndakwibutsa gukanda like niba wakunze ibikuye muri iyi video. Ubundi inkuru y'iyi ndege itangira mu mwaka wa 1968, akaba aribwo uyu mushinga w'iyi ndege watangijwe utekerejweho n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nako bahise bifashisha ikigo cya Lockheed Martin kabuhariwe mu gukora indege. Ubwo Lockheed Martin yahise ikora igishushanyo mbonera cy'izi ndege zitangira no gukorwa muri uwo mwaka rugikubita, bitewe n'intambara zitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze igihe zirwana. Ku ikubitiro rero hahise hakorwa indege zo mu bwoko bwiswe C5A.
zikaba ari indege zijyanye n'iyo myaka y'1970 kuko zakozwe ngo zizifashishwe mu myaka y'1969 kugeza mu 1973. nako rero yakoreshejwe bwa mbere mu kazi ubwo hari ku itariki 9 Nyakanga mwaka w'1970. icyo gihe indege ijya bwa mbere mu kazi yajyanywe mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya ubwo hari mu gihe cy'intambara yo muri Vietnam. kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zari zifite uruhare rukomeye muri iyi ntambara, izi ndege zahise zoherezwa kuri misiyo yo kujyana abasirikare, ibifaru ndetse n'indege z'intambara, ari nabwo byahise bigaragara yuko izi ndege zikora akazi gakomeye cyane. iyi misiyo ikimara kurangira, iyi C5A yahise itwara magana y'abana b'imfubyi kugira ngo ibahunze ahari hari kubera intambara nabo bataza kuhaburira ubuzima. gusa ubwo yari mu kirere yararashwe byikuba gahuye hananuka, maze abana barenga 140 barapfa. ariko iyo C5A ntabwo wari kuyirenganya kuko itari yanitondewe by'umwihariko, ikaba yari yahise ijyanwa mu kazi idakorewe ubugenzuzi bwimbitse. ubwo inshingano z'iyi C5A zari zirangiye, mu mwaka w'1980 hahise hakorwa indi C5 ivuguruye, ikaba ari nayo yahise yitwa C5B. mu migaragarire ndetse n'ingano iyi ndege yari nk'iya mbere ya C5A, ariko ifite irindi koranabuhanga rya gisirikare ryisumbuyeho ndetse n'izindi mbaraga zihambaye za moteri. izigera kuri 50 zo mu bwoko bwa C5B zahise zikorerwa ubugenzuzi bwimbitse, bukaba ari ubugenzuzi bwakozwe imyaka igera kuri 3 kuva mu mwaka w'1986 kugeza mu 1989, bagenzura imwe ku yindi ubwo baje kubona ko ari nta makemwa, ziza no kwifashishwa mu mwaka w'2001 mu ntambara yo muri Afghanistan. muri iki kinyejana cya 21 nibwo haje gutekerezwa karundura muri iki gisekuru cya C5, ikaba ariyo yiswe C5C, akaba ari nayo ifite ibipimo byose twagarutseho. ubu niyo ikoreshwa ku munsi wa none kuko niyo kibamba muri zo, dore ko yikorera imizigo myinshi cyane ipima amatoni n'amatoni kurusha izindi zose zabayeho zo muri ubu bwoko. ibyo rero nanone byatewe n'uko izindi ndege zo mu bwoko bwabanje arizo C5A ndetse na C5B zari zarakoze impanuka nyinshi zitandukanye ziturutse ku tuntu duto cyane. aho wavugamo nk'impanuka y'umwaka w'1970, mu 1974, 1975, mu 1983, mu 1990 ndetse no mu mwaka w'2006. iyi myaka yose izi ndege zikaba zaragiye zikora impanuka nko mu gihe ziri guparika cyangwa se nanone mu gihe zishaka gufata ikirere, bitewe n'uburemere zabaga zikoreye buzirusha ubushobozi. ubwo rero iyi C5C yatekerejwe nk'indege igomba kuzaba ifite ubushobozi bwikubye kabiri zabanje, hakiyongeraho n'izi moteri zihambaye twakomeje kugarukaho zo mu bwoko bwa F-39 zikorerwa muri Brazil. Lockheed yakoze izi ndege yahise inatekereza uko hakorwa ikidege rutura cy'ubu bwoko, ariko kikagenerwa abasivile, kigakoreshwa mu bucuruzi butandukanye nyambukiranyamipaka burimo no bukorwa n'abantu ku giti cyabo. iki kidege kikaba cyarahawe izina rya L500. nubwo izi ndege zagiye zikora impanuka zitandukanye ndetse twanagarutseho, ntago ziteganya na gato gukurwa mu mirimo yazo, kuko nubwo izo mpanuka zagiye ziba nta byinshi zangije ndetse akazi kazo zigakora neza. iyi ndege ya rutura twagarutseho ya C5 ntabwo ariyo ya mbere y'ubwikorezi yagaragaye ku isi, ahubwo izakoreshejwe mbere zatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1920 ubwo hakorwaga indege ya rutura ifite ibara ry'umweru n'ubururu itari yarahawe izina, yifashishwaga n'abantu ku giti cyabo mu bwikorezi bwo mu kirere. izo ndege zakoraga ku kazi ka gisivile, ariko ku rundi ruhande zikifashishwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bya gisirikare bitandukanye. iyo ndege igafatwa nk'indege yakoraga imirimo ibiri. iyi video twayikoze ku bw'umwe mu nshuti zacu wadusabye ko twazakora ku ndege ya mbere nini mu isi, ubwo nawe hakaba ari ahawe ku kuba watanga ibitekerezo byawe muri comment. wakoze kubana na Marvin Daily Official. ku bindi byiza dukomeza kugutegurira, kanda kuri iyo video iri muri screen yawe.